Kanyang laki din! Ay na! Masikog madgaya manan ni Mari Fiona. Ay na, normal lang met ata dasawa na. Kaskas daw ay dayta. Ha? Kati sumat. Jay to pay awan asawa na agsikog latta. Nikit di Mari Fiona, ti pakasta awam ang agsikog. Idin to tadasawa na. Ay na! Di kayat ko asawan, kat masikog manan. E din ta ubing payla ang di may isang anak na. Ay na, awan bibiyang mo amare. Tapyag damit dayta. What? Kati sumat. Ay na! Kunakit din ano sa anan nga agsikog. Pero di ka makamove on. Di ka mas daaw ko na. Kaputa ada asawa na. Di pa kas daawam akit no siyak ti ang sikog. Ay na! Masikog matgaya manan ni Fiona abalayan. Kasta ya abalayan. Wan! 2 bulan ka no ti sikog na. Hay, unay mateng. Sapay may sapay laang titawan di anak na. Ay na! Un nga rod abalayan. Naimbaglakit din at a normal delivery ti anak na. Kasano ngay no si Sarian. Daitang arod abalayan. Ay na, nagadon ti anak na. Panglima di sikog ni Fiona. Un nga rod, naimbag ano kabailan da nga isakad. Hay, mauawanan damit iti bagas. Kasanun taon inton manayunan a manayunan ti anak da. Di na mangamin masuruan. Kunak nga agkontrol da ngam saan mat. Ipapilit da ti amuda. Naimbag ko mga raw, no ti permanente a trabaho ni Aldrin ngam awamay. Iso ako nak nga magan no, di dan kabailan na suportaran, tanak da. Aldrin lakay, masigugak manun, kat 5 ton ti anak ta. Uwan nga rod bakit? Si kanto mo amin lakay. Nay, apaya siya. Kasano, kat narigat ka mo amin apaayon. Anya? Katun lakay, tunggal agkuldit ka, mariing adagos tirik na. Ay, jak man amuno anya ti adda iti kuldit mo. Tamakiliti ak matadagos. Iso akayat kumukta na. Uray si kamit bakit? Nagmayat arik na ang ti panangapros mo kanya. Kagiddan ti nasasamit nga arasaas mo. Anya? Katuan mo bakit? Gusto lakay. Normal lang dayta, kaputa agasawa ta ka nga rong. Uwan bakit? Tanda ti ayan ayat taday ta, iti tunggal maysa. Ay na, Aldrin anak ko. Kitaan nyo ang mabase ti pampamayaan nyo iti biyagyaw. Nay, apay ka di tatang. Ay na, kaya masikog manggaya man ni bakay mo. Kahit, adda ka di parikot iti dayta, tatang? Awan anak ko, ngam umad-alon ti anak yaw. Kasano marigatan kayo amang isakad katakwada. Tatang, kabailan mi may. Wala nga ma. Awan mo ti permanente a panggida. Ano kasta nga daw? Agalisto kang agbiro kay ti panggida ma. Kaya umait Aldrin. Agalisto ka manggay. Aggagit kang agtrabaho. Tanagagit kang ngarong ngagaramit iti tao. Ay na, da kayo mo tatang, kas kay lagdada mo. Kituan may. Day tati imas na ti adda asawa na ako na da nga road, tatang. Ay, yakam mo kayong Aldrin. Sa balik, ipanagrarason mo. Di mo amo ti maisuraw. Ay nanana, siyak ti masikuran amang kitkita kada Mari Fiona nga agiina. Ha? Apay ka di Mariel. Kasanumat ngamin. Kaslamot tan agdan dagiti anak na. Kaslabulan laang tinagbaetan dagiti anak da. Ay, dayta nga road. Kayat na nga aganak. Ngam adamat nga road ti sadsadot ti asawa na. Apay,
Saan pa'y aya nagbalbaliw ti asawa na? Ay na, awan siguro ti pagbaliwan dayjay amanugang ko. May salag ti pagalistuan na. Anya ngay day tanana. Ay kati agaramid ti tao Anya, ay na, won Mariel, maluksawak nga raw. Hay, awan mabalin anana. Tulungan nyo latan ida amang padakkel ka nagiti apuyaw. Adi apay ngay, kasimot nagiti ubeng. Gamti pa kaluksawak, agpadada nga agasawa adi mabagaan. Kaminton maawanan da iti mantika wunuan niya ladita. Dito imot na ti umay da pagdiskitaran. Ay, anya lakit din aya. Ay na, friend. Agsursuro pa'y lagayam amag na diya maikapat nga anak mo. Ngam kay paspas ngay mo manen, day tamay kalimang anak yo. Wan nga rod, friend. Ay na, ag-spacing kayo mat ngamin, friend. Anya, kasano day tangay spacing? Spacing means, ikanyo mat ay tinananay agap. Dagita anak yo. Day ta 2 years siguro mayakin. Anya? When, friend, tapno saan kayo mat lamarigatan? Anya? Ay na, panunuta man na imbag friend. Tano kastag, sasarunot anak yo, amang ano marigatan kayo matlaan. Ayun kaya, anya ka dito trabaho nila kayo mo. Awan nga rod, friend. Makikumkumboy laang itinatang Oh, dahil ti may sa panunutin, friend. Awan, ti permanente trabaho ti sawam. So, anas ka nga, ag-family planning kayo matan, Apay nga dawit mo nga ekobag. Ay, tatang, mga alak pa man ti bagasyo? Sana bale, sukatak tumatlaan. Apay, awang ka diti may sangyaw. Awan nga rod tatang, iso ako ng amang alak pa dito Apay, grocery aya dito yung balay ka. Ha? Iso ba, tapno ibagam nga umay ka mangala. Da kayo mat tatang, naimbag ka da kayo tadasukpin nyo. Siya ngay, awan permanente at trabaho. Dahil tangarog kay, ti kahit kung ipakaawa kang kaldrain anak ko. Awan ti permanente at trabaho. Iso husto mo ko man Di kan agproduce iti tao. Ay na, tainraman nyo mananday ta iti saritaan tayo tatang. Bagas ti bagbagakat. Ay na, ubing pa'y dagiti putot mo. Nga mawawanan kayon iti bagas. Asanon to no dumakil na pumigsada amangan. Amangan no agbisinda. Amangan no di mo kabailan idapakanan. Hey, lala. Iyag mo na ita ekobag mo. Takardag iti bagas. Ngam sukat ang milaya. Agdagit ka nga main amanggad kuna manay. Ay nalakay, adalon ta kano ti family planning. Asino tinangibaga iti dayta? Ado, lakay. Sang kadilaw da dagiti agsasarunong anak na. Oho, anya ko matibibiyang da. Pamilyada ay ati pamilyata. Day tangarod ket, lakay. Ay na, sang kaibagada dayta. Kaputa saan siguro akas iti panagayat ta iti tunggal may sa ati ayan ayat da. Dagita man agsasaong agasawa, dagita umapal dalaeng. Ha? Wen bakit? Ano dagiti anak ta? Iso akayat nasawen, ay ayaten ta ti tunggal may sa. Ken maysa, napig sa amin tiriknam, lakay. Kanayon nakasulisog. Si Kamet bakit? Kit no si katimang sulsulisog kanya. Tunggal maturog ta, agsuot ka iti naingpis a bestida. Anya? Kiti sumat. Asinumat nga iti saan amaing ganyo. Ay na. Ala, mangantaki din, lakay. Ay kito na bakit? Tapno masapa ta, amapan agidda. Ay na, di nakman kidda-kidda yan, lakay. Amok manen, ti adda di ta panunot mo.
Kita man ni Mariel, Fiona. Apay ka di nanang. Talo nga agpaiso, dagiti anak na. Ngam saan daunay anag sa sarunaw. Isu asaan da amarigatan, amang padakkel ka dagiti anak da. Anya? Kat isumat, si Kangay, kita man dagiti anak mo, kasla daagdan. Oh, kita ti lang amita, kas kalag tawon iti 50. Anya? Takasanumot nga men, ultimo pa nagsagay sa di mo pa'y maaramid. Takasanaw, sa bali ti sinaklot mo, sa bali man ang tinakakapatkan ka. Kaday na, kumutkutong kan. Kasla di ka mangmangan. Wanaw, agkurangan ti kananyaw. Takasanaw, sadot mo't ngamin ti asawam. Manganak mo't nanang. Ngam, apay nga ron akas na ti langam. Ay nananang, kumutkuto nga, gaputa ginawak. Anya? Kayat mo asawan? Una nang, masikuga manen, doon abulan. Ay, por Diyos, por santaw. Ay na, kita man mo't Fiona. Apay, di ka na masyan iti bagem. Kadag iti anak mo nga agsasarunaw. Anya nga rod ti aramida ngay nanang, kat addamot asawak. Hay, apoy Mapabasol nak ka de, no jak mapagkadkadan ti asawak. Ay ayatek ni Aldray, nanang. Iso ano anya ti kayat na, ipaay ko. Ay, Fiona aya, makapasen na ay ka. Talaga saan kayo ang makaawat? Masapul aya, amang bilinak iti tao, amang i-discuss kada kayo, ti kinapatag ti family planning. Ay na, masikog ka manen, friend. Gusto mo tin alay tayo nga nakyo. Ha? Awan la ti madama, masikog ka. Mapanang ija may sa akaruba, masikog ka. Mapanang ija balay ti dadum agagayem tayo. Isuman ti bagata, masikog ka kano. Ay na friend, normal lang date na gaputa adda ka nga rod asawa. Anya? One friend, gaputa narigat ang mapagkadkadan ti asawa. Sabali nga mintirik na kat nukulditin na ka ti asawa. Ay na, tsak mit la maawatan dayta, kaputawan ta asawa. Ay na, basta friend, kas lamang amin iso ti maipaay ko iti asawak nga agas ti bambanog na. Ado, ti anda asawa na. Ngam saan mo't agas kada kayo nga agdan na kita nakda. Ha? Ay na, friend. Adan ti family planning ako nada. Kat ado ti family planning methods, ang mabalin yung ausaren. Ha? Ay na, sakpay nga awan asawa na ti makaamoy ti dayta. Ay, oy friend, agbasa-basa ka ngamin sa paminsan. Kan rumuar ka, uray maminsan lang iti unag, ti may sa bulan. Pumasyar kay ti RHU. Tapno, ipalawag dakin ka dayta. Sa nabali, ta libre. Ha? One friend, ipagbagak na ito, gaputa isaksakit ka, gaputa friend ka. Kat apaman ama ipasngay mo dahil anak mo, agpaklos kan, ta uray aguma kayong agasawa, uray rin nabii, kat saanan ama nayunan ta anak yo, okay? Anya? Papanam ka diya balayan? Ay, mapanak man dita balay ti ubeng. Wan nga raw. Gapok lang hindi kalman, kay na. Basitan tinabati ang bagas da. Kinawang pa nga ron gatas jay duwa nga anak da. Ay, dayta nga raw abalayan. Kung nakabay-bay ak ida, ngamjak mo't kabalan. Iso amapan ko ida ituludan kan mapan ko ida kadwaan. Tanay, umadani mati pa nagpas ngay manan ni Fiona. Ay nako, wan nga ron balayan. Inam taw dagit anak dan. Hindi na kami masuruan. Alang ano kastoy akanayaw. Data naganak dati mangmang tinitikanin dan yan. Ay, nakunamaw na balayan. Gamay na. Apaman ang makapagpas ngay ti anak ko. Siya akong ti aggunay. Kuyogag, IJRH yaw, tanay. Narigat mo't lang no anak to nga anak. Woman na balayan. Hindi pa lang may bagbaga na itakatakwa. Hindi na mo lagas kaso. Sapay sadop tanak ko. Kaasi lang nagiti aputa. Ay nahan niya lakit din aya. Ngamala Kasta pa'y nga raw na balayan. Mapana kon tanay.
Amangan kit dinusaan pa'y anak kaisaang iti pangaldawanda. Inam na gitanak yun, Aldrin. Apay, di ka lamabay. Ni, kapay ka di tatang. Ano nila ang baka mo ti anak-anak dito lugar tayo? Anya? Kaya Mike, adaw dagiti kagindan nyo nagkalay sa itay. Ngam kontroladaw dagiti anak da. Gaputaan mo na ter aramidin da. Iso nga ita, saan da marigatan amang isakad iti anak da. Ha? Ay na Aldrin, husto mo na. Di ka produce iti ubing. Ay natatang, adangarot asawak. Di normal lang day ta, ha? Iso ngarot nga agasawa ti tao tapno agbalin aligal day ta. Ay na, Wayne, normal daytan Aldrin. Kaputa tao tayo lang. Ngam agkontrol kayo magabi na. Tapno saan amanayunan ti anak niya. Ha? Ado ti pamayan Aldrin. No di yung malapdan ti bagiyaw. Agkontrol kayo. Adaw dagiti na duma-duma a family planning methods. At dalahin ka na kayo ang mangawat iti dayta. Amangan mo't nga no ada epekto na day ta protection nga pagpagayo tatang. Amangan mo't no saan mi malaang ama-enjoy. Ay nanakong, ignorante ka laulay. Abakin ka pa'y lumakaya ka. Ay na, agpanunok ka man Aldrin. Kita ang banda talang amnek. Marigatang kaulay ay. Kita ang data surpan mo. Kasla surpan mo pa'y lang, hindi ka asawa yaw. Kaya nasawan, saan ka makagatang? Kaputa awan, ti makukwartam, taado ti puto mo. Sadot ka pa'y agtrabaho. Basta, inton pumigsan ni bagay mo. Agkuyog kayo iti RHU. Kat ingkay dumngeg ka nag iti pasiminar da. Tapno maawatan nyo ti family planning ako nada. Ay na, talaga aday tala agpapaado iti anak ti amuda Aldrin kan Fiona niya. Agasam, innamon ti anak dal. Hay, nalaki din anya. Uray sa dino, sulit ni lubong at dalatagam ti tao na laing amang sipot iti biyag ti pada dataw. Anya? Kati sumat, may sakan. Anya? Sumat, amo marot asan amawatan da Fiona ken Aldrin ti family planning. Kastakid din ti bagbagam katakwada. Ha? Hay, sika talaga. Unay ka na ya. Sika ti nang kaadal. Sika ti makaamoy ti dayta. Iso nga imbes ko mga istoryami da. Tulungam kumakit di ida. Tapno maawatan da. Ay. Mala, ditakan Mariel. Awan mo't laang ti kas-iskan na dagiti bagbagam. Bakit? Panagkunakit. Masapol nga ag-family planning tangag paiso. Wan nga rod lakay, tani, inamad ti anak na. Kat maaw-awanan tayo nga agpaiso iti kanan tayo. Wan nga rod bakit? Italaang ama pampanunot ko ti kinapatag ti family planning ako nada. Kasano kat italaang amaawatan ta. Mala, sana bali. Blessings dagiti innam nga anak ta. Ngam saan tan anayunan? Tapno saan tayo amarigatan? Wan lakay, tapno maipayan tamatlaang ida itinaranyag amasakbayan da. Kun agalistukan amang good lakay. Tapno saan damatlaang nga ibaga nga agaramid laang iti ubing ti pagalistuam. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.